taningo sedik ayangam sanyi nama ag cross lo bilik sula lalan tongo me papum tulo ina mangohilo doi hem lambidam kong anyong lubo dong idokom anyong ko church. What is church? Church inko nateko sim bodo pe lumangkom anyong ko luboye dalok pipe function of church holo ate ango ko kadong dem imilo sar se bajeru be bari dong idokom ango dem bodo pe kemaye bodo pe kemilo bodongaloye ina medelong lo anyong ko disciplinary emtengulo holo ara holonglo anyong ko kaye church emiame church Greek agomlo ecclesia emnam agom sologe lalendung ecclesia emnam agom de andengo pelumilo bodongalo ding topik kede idokom ecclesia milo call out one. The call out one amnam the tomlen kunam amnam the kom ingo tomlen kunam amiem kamolo dunam jisume kenmanam jisuka yilo dorpit kumanamam tomlen kunam dem ecclesia amnam agom si ludu dalog lega pa church abide dolung kon kolo jaga kon kolo church advantage lala church leader bidol ine ke kadu se political homoilo ai kara napapala tatanya nyo enganola church loke mendere address la letolumang muluk party nokke moko tubdang nemlula delok Mana noluk church idai dong tan mahima pagade mo example em lodong sanctity of church lunam lega pelubidum dem lula ati takam nam ai tayekom tatkutila tayekom ai pocket balo lukhinam lega pe sarsem kolong alo pa konam kisape example mo extreme gam na gom kome udaharon helodon de noluk church li idung dem ngoluma church bul bujina mikide demina kadam Delok church ay kum loge tension mime milo lok bin bonbo berim baram lubo hinam omo kiriam awak agling bulingam church ben baro atate du hina kone me pura dugyo mangina mondoliam luk mane luki lukar mili pagam lula de lunyoru Delok mondoli delo kenne ko kenman ko miram ko opan ko kampon ko kanyin ko ba aing ko adi ko dekana base lo church lo agomam lupa lagi man church lo mipuh Jesus Kristo ka Calvary cross lock uyibud gabinam sedebu taniyamongam yagorupa ayala beke oatelem bingum sibinam mipusi jisuke dorput guname emla kadola medola agomam lupa lagi opan kalolok kenmang kanggeb lok agomam lumilo The church loke sanctity kamang. Aru church loke dorput kunam openga dem pelunyo munyodu dem kengalang. Dalog lega pa church si Bible lo ay pagaya kum sort pa body of Christ. Kristo ke amil emdung. Ngolu mipu ke ola emdung Bible. Corinthian no kumparung lomba sora takam Bible reference mo lamay. Karena ngopai pangson kanyong ko lupi pena mereka kadung disciplinary ya manyong luaye dalong lega pa church sim
agoma konno teong amo lokke many essence of heaven teong amo te lokke rup daron yekor dakorem tania mo holo yegena ope peluru heavenly citizen ke yei daksang akorem tania mo holo yegabine ope peluru group peluru dalo laga pa church de organization political group pressure group हो गया इंटरेस्ट ग्रुप अबिट अबिट क्लेन ओपिनोडों ग्रुप देखने गुरुमा जदियो अमीरुंगे इदो कोम देखने गुरुमा देलोग लगा पे देखना आईना लोग आगम मुलु लुबो न्याबो हुपे लागिमा लुबो पबो हुपे लागिमा चर्च दे क्रिस्टो के रपित कुनाम अमला कारोला क्रिस्टो के लोग डोलेन कुनाम बुरमे बुरुआ emla kado langulu agomam lupa lagi dong tani ekorde diamond cuts diamond emte diamond no gaddu delo laga patani mo hola tani ru ngolu lujun bohiye advice bohiye lekono marlang ko muna makaye igay langolu marla ludolai haktig log ludolai ngolu lune ko lunamer ko ayang ke platform belo tuda anye ke ale daga basi pelagi ayang ke carpet belo ngolo samda ke pelagi dem samlut kai tani agoma kompu pagya pe elo gulung kenyu elo mengkum kai kula harlan bohimelo eme nesine ya heme amnam poison tagara jae de pura bisana lo ket kirungai pangka girgian teo hiat bom kedungai aku ma billi lo ket kedungai mayum gain adine ke dokitua ina kom digest mai panan herong pre yummi kumai ina madam ngulu dekana hagulok dekana aina lok mondori dia ibo lubo yebo humaye dam barok pa kenlangka akone puramiam akone igul bosi pelagi ya akone lumamiam akone muji bosi pelagi ya demamilo Kristo ka ayana embom nam legang kamaida Kristo ka lok dorput kuna embom nam legang kamaida dalong lega pe kenlangka he pressure group mang he interest group mang he political group mang he clan jati ke organization mang si Kristo ke ilok dorput kunam openge delok laga pengolu probubusem talia tello kaba tello tibo hidum dengolu in Christ we are one in Christ we are his children mulu Kristo ke lo atele mulu Kristo ke omawe dem foundation dem apa ke merahinam dem ailunga engkolo lumu dogma doctrine dem agom dem ngolu barok pe kensipaida agom atel goluyam agom anyi goluyan hipo mela message biral anyong ako na apto na gisi mo ko message biya ko prap mungki ay pura ngam bom dola gubbom dola bible balog mem abian hiro ko merom melo kajo ka ngok nuna mai dengo lesonila dem ludung ina mangulu five function holok agom ham ande pe talla pe lusar melo bodong alo ye delo ko ngo early church lokem anyong ko lupa boye emnam de early church ngoloke church emnam loke number 1 example bible lok early church de Jerusalem church early church em kerayalum bible holo church emla diglarna de Jerusalem church pidi ina medelo ngolok anyong lupa boye ina number 1 holo ngolok ala jo 5 dimension of church growth पांचटा आगेर को फंक्शन को इक्वल ऑफ सार से बजर ऊपर ग्रोथ मोले को कम लुबतने या
mới đúng ý đó con point em anh có hilang ugang perlu boye Korea telo Church of Yoida Church then the tania mo ke botte alum na church telok church congregation 6 lakhs ngadu more than whole Adi tribe mulo Adi whole tribe em botte alum te church aterte tania mo ke botte na church pastor em komonamie ukamuka kare hilaima kaila dem duya melo to 365 days kom pastor lega pumai belai ma dumka geda ina me bum maximum TV screen nokadu irokom homoilo kare khepana mem kare chiru irokom bum kom resem video igal enneka organize tungte church te ansongona opanami du kostona kediam kapa sarse sarp kando dida mager dem bulu ostad du delok laga petelok sarse lo amie telok ane lenkuma igela dolunge society ye ku dakku begariam namla egai bela homoilo pungam galayam kapali ne kiria asolo gulun golo ketungalo kenne kom kerja baca aik mana inggoru dah awal ke duglan nangala pura arinam kola ke udu hila dugdu dah daga ke siapa eneka bulu ke isor ke loge gun ayang arede eneka peli dum dem namne dem tanne dem kane tania mok ia poyang ko samas ko emlakala takama murmure madu Depi kalau kan, the church the upak fastest growing only actually be 70s log church ko actually. Mulu Adi Baptist Union deh thim kerada inko dungai, lamea dungai. Iro kom upak wo log largest church bikai. Abi yang kaman, aib mager kerhim ikolo. Dedina research itu upak, theology dedina seminary kerja ala research itu. Ngok point de tem church with the popularity dem ngoluma te church the early church hologa ate igadu nena bible log main ate igadu debi ko log te church de bari do mote church tak laga popularity laga pangoluma number 1 है fellowship em नाम है ग्रीक लो koinonia amru Koinonia mupa melulak lesak dok manin naik pai koinonia. Ina me dem mengatoka dagom de lekope doboti bohinam. Hemagom solo ke lendung holo ke root word lulen genan agome lekope doboti bohinam agom sok lendung. Doboti bode number 1 rutum ke dot kengam dobohinam. Nomor 2 tani apinam dobohina. Le dobohina ma anyi ko kadu. Inam anyi ka important do. Kenlang ka ido kum supang uluk fellowship understanding of fellowship si gerja dobohinam. Hai lekol le apa gana ko bohinam kumbo jobohinam demang lupa understanding do. Aro pakam hupak practice fellowship de fellowship nama tu tagi aku malu kerja ikam nama apin momane dempat aku melune kaku mangai. Erangnya domangan aku na tola dorong pomula tu de kerja dungkin ngom tes kai mah. Iri hinyo kami ni papun era ala apin mona mem tola dapat bebitana. Iman am kerja dungkin ngomai mana. Kau nanti kau yami kan mana disturb lah dua ai. Ina mahupang uluk understanding of fellowship he apindona malo dem kamang kumbo jobo hina hemolo mindung ai practice aro pe kom de broader yang kai practice dialogue ka ido kom root word am griam common petobo hina holong moko fellowship word lendune len keng agomam na lubido dem ulu menggala jo ina me huyume
Pabu naranga gerja ke tomdong am yam te pabu naranga am yam moteng loba ai moteng loba ai nyampo ai ruwa am yam elehwa delong malen kan dei ke lau char so ala gerja ke mana bu de kana bu khaganyam aga da karaya lo puram katune ai ami 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 amelo hikpo ngap आगे पूरा में मोल मुपा हिला जो आई fellowship is very important topic itu we cannot make discipleship without discipline point है church aro silsa per discipleship discipline rokan tu dem ande per non mupa bodu mungalan ka dalam discipline ikat ami kone discipline ikai mulga youth pe yenolo kilala upalo pe molo pade ko meets aina ko meets false belief ek wajah ko church lo kapa na men देखो ये तो लगता है आप जब घूमने को लोगों का डिसिप्लिन निकाय माने बोले तेरा मतलब क्या आते को मिलो की लोग मरले तो डिसिप्लिन निकाय माने exclude he is no more a believer देखो among believer why do we impose discipline on our own dear our beloved brothers and sisters because we consider him or her as our own family God's family no but discipline doesn't exclude him or her from spiritual dreams so आई ये तो लोग पूर्ण मानन आई ये तो लोग में restoration आई हम बोलते restoration mengulang ka bermeno ibuntu si sedika marana menokun alan sedik dan karang mengulang oh arba imam ka in the side of God ai sedika kerana mo imam ka sedika keralo in the side of God Delorong में next से डेलोमी मंडली करा पर sedikit करा lost son prodigal son sauge amode delogalo dulu bujukalo dopenan kaima egam kalong pinuai egalon doang kai mupa to kuyai ke kumlo merang ke dia donanam surplus mengenang berdoa. Hati tak kamu berbeda apa? Ini orang mengemuh hidup dia. Berapa bersih hidup dia. Berkamlan pelai itu menjauh pemberontak. Agam lunang kongol berpada. Begitu tu. First, in the sight of God and to my Father, I have done sin. I have committed a sin. Sedikit, dalam pengobi ayat kerana mau ingat. Discipline there, no mengenai ada restoration yang namanya, वो आए कुमना ना, आपके को मैं सोचना, जैसे कि मैं सोचना को पूरे किला का कांटा को मेरे देते रहे discipline, है कौन नहीं है ना काम, no delokapa. Nonang kawan, alim mengenai pelajaran. Ami yang mengopai, ami yang milakan lawan mana? Hai, ami yang papi apa? Lawan mana? Ami yang papi, arbit pun aku pakai kemai ibu itu ne. Ami yang tangkap ini aku nama isor aku itu ibu itu ne. No, aku belum. Thanks pun kami lagi. Jadi agama, mau ayah nama. वो स्पेशल ये नाम कांपो मरोपर ये चीज रोपर आधा रोपर सेरी के मानम कामा रोपर रूतुम का ब्लेसिंग से मोके पेनिट्रेशन रोपर नो मंगुल बोलू ना मा इन द नेम ऑफ जीसस या यीशु करो इन में मोलो 0 सेंटीमेंट we should not make any sentiment to our own brothers and sisters
Sentiment pada point naik kah? Thing has been done by you. Imam itu imam nominate nominate. Kaya ko kung namlaglem ma, kaya ko kung namtolem ma. Dalawang apa? Charles no okayo division. We cannot make discipleship without discipline. Charles sa upap adi baptis union ni kung Charles sa kapila ay dying condition ng ulo ito, wala discipleship ng ilaman. Dalawang apa? Charles sa adurian discipleship. Louis sunakal imilo, dalawang Charles sa adurian. Mipu jaru bandola, labor agari dola, mistri agari dola, daily hajira inami pidola. Ye kodak kodelo, sedika mahima glory nirwe. Napang poe, balang langwe. Ye kodak witness. Dalam laga beda ati dem mulu guna makan pojak. Dalam apa? Mengalaju discipline, any form of discipline dan malu relate mind pada discipline is restoration of you. So, no can idea mengila, aru apa? Mengumpul hidup. Nolam, paham, mengila, dan rutin kekayaan melakukan, delok kedamo melakukan. चलो कर उनका अनिन्न आठ पर then a restoration ऊपर कहे such grows different through discipleship कई मानो बताया ना मनु आदि बप्तिस्म union है ऊपर फिर 50 बसों का मोरू बप्तिस्मा बिला डेलोमोलो डोरे जोइला चार से दिखाई ना डेलोमोलो डोरेला मोरू को मिलो युक्ता पला लो making discipleship. Louis sinapangolo bonai maede mungka hinapatong he sufficient. Mator mungka hinapangolo ila madula ami kide backslide e bojalo. Bible maile la kandito ka Matthew ka 28 verses 19-20. Make them my disciples. Making disciples. Louis Sunapa Imolanka Hatu. Louis Sunapa Imolanka. Louis Suna means student. Student means the course of Guru. Student means the kitab Karu. Student means the Puridu. Student means the discipline Karu. They mean disciple. In a discipleship. Charles sa nono para delok laga pa committee dupai. Ane committee dupai. Charles committee dupai. Delok Charles sam takam arigan ko, teacher ko, service ko, politician ko. Charles ka komjur kenyu amon takam nyok lelu. Ai Bahaman Charles tumul takam nyakle elu la puram odam ansin tu dalol ka padelo profesi bina mi labit kuna koine kam no bokte na prophet bajuda dega telok pelok kata orang dengan mana pakai kalau iram ai ajir mo koine mai dalok puram no go nyakla elu ngok puram nokin akon puram genjil mondoli puram genjil dalo profesi bigo nei bino nama belang dokare kama awam akon no patro no prophetic gift pala dalo lega specific dalo point lega dan moro kape research kape moro dam sharing in the form of committee dupla yung dalaga pamamayo inamolo church committee dalamolo youth yagawana ko invite dalam penol ko committee yang ane mo je lama ane representative ko lala dalam ayo pa lulungirong gayla contribution buka bujina kapana ladong gayla dan in the form of training
making disciples বা retreat camp বা salvation camp per convert वाला दोनों ना 60 बजे को मतलब पर रीडो पर आगे नहीं लाए नॉर्मल को लाऊंगा नहीं मोबाइल वीडियो में किले घूमने वालों को तुम सिंसेर वालों को लोगों ने तुम नाम कौन लोग आमी आप लोग नाम आगे है तो बाइबल में बोल मिला तो रिन्यू बोला है तो देमान of course ये करा के बने अब आप में कंप्यूटर का लाने को परीक्षण किए जनता के माइंड पे लगे नहीं पेजों को लोगों ने jadi disiplin yang non kasi dapat ayam ke platform balok karpet balok dapur ke lagi lunar kom ayam ke karpet balok dapur nokom pajak buina me kadu ke dan kom zero argument dua bar Iyalah teologi balok sima liturgy yang tu order of worship liturgy lo kai ko me tania mo sok ke denomination takam ke order of worship lalu mila poriye ko me si order of worship spiritual yana si order of worship spiritual la jasmine inane sakoni kamana mo short perwen no apa araya apa mungker kai Alo lo mula idom de alo pulang kayak mana kita tuh mana aku mana dulu pulau kok saya kok gitu kom drama lah tuh repeat dia mau deh ayi tanpa mulu iya deh kok lah lo mulu sarsin bangun sarsin dulu lo aku lah hanggap lo memang ya worship lo Petana bukan lagi waktu sunyi nak bilang order worship. Ini orang bilang nama spiritual yadung dema. Jadi abi group ke order worship the spiritual mang dekom dema. Short pemuluh itu. Aroro worship the no aku aroro menam dalam nakar. No aku aroro patolog dinam dalam nakar. Kalau order worship okkaman. Sordes. Igen, muluk ini benar bukan. Baptis church dalam kami je, asal tadu me ina, mangkir una ni sila kumla, man mangkir una menerima mangkir, dua ni sila kumla, dari spiritual, dia kami spiritual mah. Kalau mangke cuma bisa log itu minat legar orang itu teka mengapa When you sing a joyful song, you express your joyfulness. Jadi lo asal nam gana we, napa asal to kami nu asal to kebelen asal to. Adi waktu sini lo worship ina le, mangke lu le imo bumi, juga morana. Anke waktu itu saya orang kan ni, lepas itu saya kumula de spiritual de koma. Mo, abi ke bagian kumula ni, deh. Aku ni, hello, eling kumkok nama kita de muluk subjek na. Muluk subjek ke research itu lambo, harus truth, yang lebih lagi. Ina me, there is a system, order of worship. Order of worship itu spiritual mana mana detik kamu jadi ni kau berang kamu. Kami amu hui detik syarsa, detik sistem. Kalau waktu lena kamu air kumui nama. Arolok kumene, arolok par. Arolok kumana detik kumlo olah detik anggo itu anggo. Detik drama lala itu. Kasih karai. Dalam apa kan? Dalam komiti tu yang milo. Sing inspiration lega पे एकदम गाइड का प्रोग्राम मीटअप का कहते हम लोग कोयर का हम लोग सर्कल का अपने आप कम ताम वेरी गुड तो लोग इन एडिशन टुडे sing inspiration the most important लेकिन हम लोग आने को आना वो मंगाई मगर हम लोग आने को डाउनलोड दे उसमें मिला आए बाइबल अपन जब मुर्पा पे मिनरल गुर्जे इन लोगों
Betul na problem ko na ay. Dalam apa sing inspiration na ay milo, pura hakko ready. Ati ko milo, Nenam pawato halam gulito moyam ito upage amodinam. Halama guliyan nyomranga pabayan angkoma moyama diyan angkoma asyama iliyan jalatu ngamalay. Mamam kita relo gereja inka. Dalam beberapa pengulu, worshiping top priority, share personnya, komite, priority, top priority lah lagi. Jadi mulu worship the style mana worship mana English awam penulang kada mulu mah. Hindi apa ini mulu pastor Mumbi ngomong kaya apa tadi ni mang kolok India apa kayak dulu nalo ba inam demo advice preparation is very important. Kalau aku anggo ini karena aku potong juga lah. Kalau cara solo Bible mungkin Bible puri ni kalau dia kerja orang mana berjamaah dia lagi kaya lo tuai. Supaya congregation ni advance sama. Congregation oleh bicara kadung Quran kadung service ni kadung apa dah tahun terlebih advocate kadung officer kadung kalau hak anak ko ko to well mai well mungkin mata punam dia eleh ko ipang alo ai delo laga pa number 1 chairperson top most important preparation na apply pagla mo ganem ko maximum ganem al kampo pa up na एकदम देन नो मोर देन देन देखो देखो कुबुल काबो आई आदि aku ngomong kubu kabo dulu dah ai ngomong pe dulu mana sih kabo itu mai ngomong ai ngam ada omzone na kubu dah kubu kabo gai jam mulu munga laju kan dalam nama mula laju mana worship में मनो बताएं ना तो वहाँ मनो ही है worship is very important मोलो का बच्ची चर्च से होगा गया अभी डायरेक्ट करिश्मेटिक एंड नॉन करिश्मेटिक कंपैरिजन में मोलो मेंबर है मुझे उन्होंने कर मोक तन्नम लुजी तता लुगा इधर बेसिस टॉपिक बोलो को लुजी ने कैसे इधर बेस का जब हम करेंगे तनिया मोलो कामुलो रोमन कैथोलिक चर्च लोगों करिश्मेटिक करें अभी तो मत करो रोमन कैथोलिक चर्च लोगों करिश्मेटिक उसी प्रकार charismatic year from the spiritual year dia agon na kaman ki tetet peko dengom peko age aro ai pe bodola age aro munga ero imilo tetet holo kon kampuru na worshipina na asia sara kasi junen tumur pra ngana biya na spiritual amilo kon deko wrong dunen ai tetet pekuna ben pekuna molot dotru Ako nono ane yung party lo kungkang ni mirok pito la pista valor eda. The kungkang dalo kong arokama dalo ka silentness dalo kong arokan ng dergumun. Ila apo arok kumnam dalo na arok. No arok kung dalo na arok. No arok kung dalo na arok. Botte pa isa tumi bisa tayen ang dalo ko lurong milo. Ridiculous ako mo lurong milo. Aba heaven the 1000 miles per year. जब नमोलो सीलिंग में बातावर मारे जरपी लोग तो तोरे ते कुछ तन्मय है साइंटिफिक आवाम को नमोलो नहीं तोरे ते कुछ तन्मय हेवे ते तन्ना पे तो आधा जब बहुत लाउडनेस दलो स्पिरिचुअलिटी काइन जब पना दलो थियोलॉजी वाला कोई लो Then a liturgy, then one liturgy, order worship, the spiritual nagaya exactly kama. Itu universal accepted kar. Takam bangu aroka pun kampur na kokar. Dia makanya na abu mulu order worship itu. Aji nggak ini? Abu ke rule ait lok ina ne dia mulu lusima. Ait lok ke nokri na ida kasih. That's the kapal. It is minimum. More expected. Takuma nguluk ka. Sar soang ka.
Maling itu ay. May malubag ka 300 ko dyan lok panam dyan. Pero uma ko na hapot ko na ano. Modern mo na pa buwa na ay. Ako na agency na popular yero na ane pocket lo awal na hayin na so masuk ke kai. Ane ba hibalo boiling rock ko milo nyuli fi omang. Ba aku boiling liye tu. Sarso ayen tu encore sarsi aron mono aron kejo ke hero ke mo ke pabin mo bero ka pe do ngana ko poem ngana ni mo kejo dunia mo bapti se na rena ke butu pe lagi de mo de mo advice kejo lo ngana ase ngana hoye ase lang ka हमरे मन बने तो काई है वो तुमके तुम नाम ने advice में no गाना enjoy lang ka you go with the song you deeply mane gana no gumen kana let the word of God speak sedi ka hono no mona no duin mona dalo tumulanya concentration dokari itu bina concentration no dhyan bima pe to automatic mae dalo la perila ane te gana hoye no lo kon takum lo ko malu te no gana hoye manyo ko enjoy to ka gana mai ru ko dhyan dila tat to ka गान नो गुमन गला का गान नो युगलिंग ला का गान नो बातिस ला गान दे ताको मंगो देलोरगन गान नो दोइरो देखने सिस्टम नो लो कुना मन कुनो मिलो गान दे दे ताको माला लो इरो गान नो देलोरगन गान नो स्पीगियर गान नो ओइल रोबे गान नो तो नमिरोबे गान दराई नो इसो का आइले नो तासी गान दराई दनो इसो आइले नो नगरिया नंगुरिया कुंगुलिया मंगुलिया बोते पे उलो ओपरो कुंगामा आंसो पे कुंगोरो कुंगामा इरो को गाना होवे एंजॉय पाई दे मोलु गाना देलो गाने भी देखो मिसा ये बले तो का बले रो माई बले रो को में एंटी बले ना हो तो पिकन कि तुम एंजॉय करो देलो मोर कापिए कजो के गुलुं केन्यू वाला प्रॉब्लम जन गाना आते हैं तो पूरा सेटिस्फाई मारा तो गाना नहीं हो गया ना रिप्रेस भाई अब ज्ञापन कर मुक्का ज्ञापन कर देलो पूरा देलो के देविन लोग तंगारे ये नाम पर उलिंग नाम के हो गया सामो अन्ना भाई इनको के आरोन के इनको लोग पूरा आते के तंगारे लोग लंगाला नाम तो लोग नाम कमान देखो bisa mau air apa asal raya naam per seri ka hum speaker na seri ka hum speaker seri ka hum power ka do seri ka hum tuna ide seri ka hum no speaker no aire no seri ka hum ta seri aire no speak roya garanti mo garanti bima seri ka hum no garanti bi seri ka aire na garanti bi no aire open no ka no seri no speak mai Dalo lagi apa mulu, jangan berwesi kan, inaje kau. Dalo yang mana? Apa manjing munalu meyam dia? Church grows broader through ministry. Ministry agar ikolo sarse bertayar. Church grows larger through evangelism. Apa manjing munalu meyam? Doing that. Ina mulu. Ola kinda kita apa mau video hamper? Kajo mau lungun to what church? Church say Kristo ke ilo dorpit kunam opere church. Church building kanam visible building ham lutima. Church no idol lulung. Church no mengkang lulung. Church no lulung. Bible aral relent kunam ham nam si no mo lulung. देखें ना ओपन में डूम्स जो है सो सार्स बिल्डिंग होगी डेलो लगा पे होलोकॉम से दिखे सेंटी दिए काटो दे मोले विश्वास इनो मोलो तुम सार्स इन कुंकोला डेलो लगा पे मोलो ऑर्थोडॉक्स मा डेलो लगा पे मोलो हुपा है कंगे तो का सार्स इन कारपेट को इरम आती को टाइल्स की इरम हुपा है सिंधु जगह पे लगी मा सार्स एक तुम जमार लुने हुपा बेंजू Mulu sarse ko imin ga pidu
Jadi dia tanya mau kamu ortodoks abi kiri, murti kunci nabi kiri beli beda. Dia bilang dulu kamu mau deh, lain kamu, dia kono program dulu. Ini mana poin yang mau upak dulu namanya. Church sih, tanya mau halo, sedih kayan per, sedih kedor per tunam opengan. Open, kamar dua kom, kenma dua kom. Akorsur kamana ko sedike noken dernailo soktam tublin na opene Bible ledu you have been sealed with Holy Spirit promise Holy Spirit Ephesians 1:13 you have been sealed with Holy Spirit promise Holy Spirit Ephesians 1:13 Dialog lega pemolu, film Bible kapal dulu ne, kinna kita kapal dulu ne. The church must offer people something they cannot get elsewhere. Ayo, mohon adi pemolu. Repeat dia. The church must offer people something they cannot get elsewhere. Church say. Ami Christian, hekan hati ko bipa lagi no. Dia mati dia but, engkolokum palai, engkolokum palai. Sarse, engkolokum palai mana mati kapal bian, engkol hati ada. Kristo ke ayam. Yes. Kristo ke ayam. Kristo ke ayam mulu bipa lagi ya. Kristo kaya hai ingkona somas lokom kama bulu kaya ada meaning angulu dan meaning angulu second class aya dan dulu lo kapal dulu Bible orang duri na bokal dopyo na miya ko murder ko rapist ko ami rape ne ko manayan ne ko aguk Angonam, agak keranam, ayah duda. Dem yang disebut dulu agama kapal dulu itu, no, ngoke, omau pedola, belum ngayap kapal iba lagi. No. Ngoke omau pe idola bulung ngaya pe kapali pelanya. Bulu ayada yang gaila hajara ko doi ku. Bulu ayada ayang pala ku pelagi jo. Demma ku ayada belong ati ko bi nyamba ku mo bi ku pelagi jo. Ai lago no mulu mariam dulu dai. Moga dai nam page. Buhi lanya ko baik ko tu na mama pura duli wali yang muskul na bola mudgal na bola ikik pagla ai konno ke moga inam mangai di tanya mo kaya ngilang Bible dulu na pione mana amirem ne aiman madan ne kom agak rangam agak omawam bulu dan isinya itu no moka soktam tumnama no ngokke dorpet kuname bulum dem ngaya pa imam no inguna ati wala bulum ngakka ngaderu ako ko mo bi no dem mardar ina tadi ke ayana kisah pak penuh ayana yang la yang lupa yang la yang pala de ko muina maya lo ni iri la dulu lo de Kristo ka haro lo kuma ngada de Kristo ke Arab ayalong lu yang gamangan. Tanya mo holo ka ana gala abu gala aina somas lo aina pana makone de lo mai lu kaduman. Dem na Bible lu demi lu no dopyo na miyam mana pyo na miyam marga na miyam ngol ngat pagel. Ungkuru na Bible na lu. No ngol ngat pagel. No ngol ngaya mo ni na mo kado. Dan kena kerja dulu ni, church dah
The church must offer people something they cannot get elsewhere. Church amiyam haken atiko people agitu. De atike ingolo kompulu pamai. Ingolo kompulu panama. De atiyan kaman Kristo kaya. Kristo kaya amiyam babam kunam ayamam. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sedime taniyamam yagorupa bojerupa ayala buka oatelen bingum being paki kaima remainder kama lupang kunam lagapama egoism nam proud nam lagapama agar koi nam lagapama status lagapama bingum bigai lati abile kai ma dekena Lula terluin mana maya, mula terluin mana maya. Dalam berapa mulu, last time aku mengbilang tu, the church must offer people something they cannot get elsewhere. Church sing, tanya molok, ami tidak paham mati ko biba ayo. Poisa mangde, kura mangde, ebegalung mangde, igala Kristo kaya expression na iye ko me develop inana kan develop nulan kan itu mo ba ko me Kristo kaya Berumang pabna taningo sedik ayangam sanyi nama ag cross lo